boš nareda rep, kak se šika, si me čuja? Ja. Ka ne do ljudje rekli, kaj naš klopotec ni najlepši. Vsako leto je bija najlepši klopotec, tudi letos bude. Tega je vsako leto nareda, potruda se je, najboljšega. Naš klopotec, najlepši klopotec na Prleškem sajmi v Lotmerki. Te pa gremo zdaj hitro postavljati, hitro gremo. Greva, kaj do ljudje rekli, če ma zamudila, hodva, hvala Bogi, kaj to najlepši, hvala Bogi, dobrega si nareda. Keko pa mora imeti batnih obročkov, en maclek? Toti ima po enega samo, pa brez mazanja. Gre brez mazanja. Ima veliko vitaminov, še posebej skupico domačega prleškega babželina. Hvala lepa in lep pozdrav vsem in dobro počutje tukaj na tradicionalnem prleškem sejmu. Hvala lepa. Hvala lepa in zdaj znova hor prihaja sigurno s kakšno pomlajeno, morda skupino. Ne, jaz zdaj kličem ljudske pevke. Zato pa je klopotec, da vas malo uživlja v noči. Zdaj pa kdo bi rekel naravno? Ja, brato Smetija. Zato pa jaz na leto sem mlajši in dosta lažje, leto gre kolego. Dobro. Zdaj prijemite, brato Smetija, Smitja Rome gre prijemno, on je vsako leto mlajši in sam je klopotec delal, podaril ga je Svolično občini, oziroma mesto Ljubljane in zdaj ga bo to sam namoniral, da bo tudi za vse sam odgovarjal, ja? Tako je. Treba da zdrovje, nisem Kozance, predsednik turističnega društva Mima Kozanca. Dobila si šta si htjela, glava pukla bijela, jedan dio glave boli, a drugi te voli. Neću, tvoje oči zelene više neću, nisu one za mene više neću, tvoje laži vadive više neću, tvoje usne lažnjive više neću, tvoje oči zelene više neću, nisu one za mene više neću, tvoje laži vadive više neću.